Jodak mar Rongai yo Kajiado Manyandwat akwedo mokalo wach yako opogo kendo uso lope e alap tuke Manakel. Giwacho ni lopno ero mar eka 16.5 ywaruok mar ni ng'ano e wuon lowo mopuodhi pod ni e nyim doho. Bende ginyiso luoro margi e wi okang' mar dwaro kawo bath lop sikund Kai Murunya ma bende wachore ni idwa gerie udi ma nengogi ogonyore. Giwacho ni wach moro amora motudore gi uso mag lopno nyaka tim mana kosekawo pach jopiny. Tunajaribu kuambia au makatels, sisi tunakataa hiyo maneno, na hii kiwanja baada ya surveying ilionekana ilikuwa 16.5 acres. Na sisi hii 16.5 acres ni kwa sababu tumekuwa na court cases. Tungetaka hiyo court cases ikiisha, tuko na sponsors na tuko na donors ambao watatusaidia kujenga hii kiwanja. Mimi chairman wa hii stadium sina authority ya kudecide on a demarcation ama subdivision ya hii kiwanja mimi na komiti yangu, kwa sababu si kiwanja yetu, ni kiwanja ya community. Lazima community itwe, tukae chini, tufanye public participation, ndio kama kuna any subdivision ifanywe na community. I will therefore stand united as a community and will not allow any unauthorized actions or deals to compromise this vital public facility. Should the matter remain unresolved, we are fully prepared to hold a peaceful demonstrations to defend our community land and protect the interest of our youth.